هالدار خليل وإلهام أحمد وأنور مسلم للشارع خلاص بوني جكافين تركيا دقارن وشبوه ما بسنة تفغر دكن وباري خطانا قنديلي دو تقين لباجار بابي هاتن رودان وده انجام ده هجمارك ولاتيين سفيل بريندار بون روسيا هولا لدارخستنا قرا كنوج وجيبين آسيتانا دكا وعبد الباسط سيدة برسفا روسيا ددا بدهان بالبيكرن در حق مدياكاران ده لسوريا جعلي رجيم أسد فهاتنا كرن وهين جي بردوامن دوباره سلاف سرکردین پیاده او چند روزن در باسی هرم کردستان بونه و هوار خود دگینن پارتیا دموکرات کردستان تاکو وانج گفن هریمی خلاص بکن و جارا کدن نزیک بونه که ناوبر وان و انکاسیده دروز بکن جدرنا تایبت نخواستن ناوی وان وره اشکره کرن جارکر راگهاندن که هر یک جالدار خلیل و الهام احمد و انور مسلم سرکردین پیاده او چند روزن در باسی هرم کردستان بونه و مرما وان او کو پارتی دموکراتی کردستان چاره که جوان را ببینه پشتی گفن ترکیه لسر دورین دبن کنترل چکدارین پیاده لروجاوای کردستان ده هر وها مبس جویه که کو پارتی دموکراتی کردستان نزیک بونه که دناوره پیاده و انکاسی ده درست بکه دا کو رواتیه که بستینن بریا نونراتیا انکاسی ده هف پیمانی اجتماعی یا اپوزیسیون سوریه ده اوه نجاره یکیه پیاده دما کو دکوه ده کریزان ده بانگین کردی باند دکه و پشتی کریز بداویتین جاره کدن دست به بینپیکرنین خود دکن و دجیاتیا تفگار کردی دکن لگور جدرنین تایبت کو سرکردین پیاده جهرما کردستان برای خودانه قندیله در انجام تقینا دو ماتورین ماینکری لباجار بابل لروجهالات گندوار حلب هجمارک ولاتین سیویل بریندار بون جدن خوجای جناب باجار بابل راگهاندن کو دو ماتورین ماینکری لباجار بابل تقینا یکم لناوند باجار بابل بو لنزیکی مزگفت عایشه هات انجام دان در انجام دا سه ولاتین سیویل بریندار بون لگل رودانا زیان مادی همان جداران سربار کرن کو تقینا دویم لباجارو که قباسین یه بسر باجار بابه و حتی پیک آنین و تن زیان مادی کتن به کو تو زیان جانی هبن هر لگور جدارین خوجهی کو تانها تو آلی برپرسیاتی آخوا درباره پیک آینا هر دو تقینان ده رانا گهندیه مامستا یکی باجار من بجه نخواست ناوی خواه وره نخواست ناوی وره اشکره کرن جه آرکر راگهاند کل باجار من بجه ریبازین خوندن رژیم اسد و گریان دبستان من بجه و پیده دست خواه جه سیستم پرورده یه باجار من بجه وکشاندیه لباجار من بجه کد بین دست چکدارین پیده دبو ریبازین خوندن پیده لوی نفچه ایدهات نفرس کرن جبو سالا خوندنانو 2018-2019 ریبازین خوندنا رژیم اسد و گریان دبستان باجار من بجه و ریبازین پیده هاتنه الغاء کرن. ماموستا یکیش باجار من بجه کان خواست ناوی خو اشکره بکه جار کرا راگهاند کل باجار من بجه ریبازین خوندنا رژیم اسد و گریان دبستانان و پیده دست خواهج سیستم پرورده باجار من بجه وکشاند. اروهاوی جدری دازانین کش بو سالا خوندنا 2018-2019 تواهی قناغین خوندنه لباجار من بجه جه قناغ سرطایی و حتی آمدهی بون ریبازن رژیم اسد ین سر بو وزارتا پرورده و جدری تایبت تشکر اکر که گوهرتنا سیستم خوندنه لباجار من بجه بو ریبازن وزارتا پرورده رژیم اسد بو جه دل راحتی ولاتین باجار من بجه و بتنه آسانگیال پیشا خوندوان باجار من بجه پیشکش کرنا ازمونن هر دو پولن نهی و بکالوریا درباره ریبازن خوندنه ام پیده کل روجاوای کردستانی سپاندنه اکادمی ناسین کرد بیژن کوب ریبازن خوندنه ام پیده نفشکی دور جزانست و پرورده روجاوای کردستانی پیدا بوه و د پیش روژه ده با وایکی برچاو لروجاوای کردستانی بسپور نامینن و روجاوای کردستانی و وکاسالین 1960 وگره او ریبازن خوندنه کل روجاوای کردستانی هاتنه سپاندن به تو اوایکی جالی یونسکو دام پیدام بوان نهاتیه دان به تنه جالی پیده و دام پیدام بوان هاتیه کرن و چندین جار سرکردن پیده دو گوتن نگرنگه ریبازن خوندنه این پیده دام پیدان بوان وره کرن او جدید مکیده کم بست جری بازن خوندنه این پیده لشکر کرنا نفشن روش آوای کردستانیه. بله، لسر مجارا روجالات چم فراته نهال استودیو میوانداریا برز نواف رشید اندام کمیته سیاسی یا پارتی یکتیا کرد لسوریه کریه. دم باش مامسته.
ما مستا هر لسر مجارا رجالات چم فراتي كو إيروبيا مجارا كهري گرم لسر آستا سوريا قفن تركيا لسر رجالات چم فراتي قالو أو نامه جبو كينا و يان رجده ده بيك آنينا اوبراسيون كلاشكري لرجالات چم فراتي ده والله شخوا بدگرینه یک بهانه ترکیه وک دسپیکا شورشا سوریا دجی خود خواست ایریش دکرد خواست لشکری در باسی نافچا سوری ببی در فتنه ده دانجرش علی دولتی خودی باندور دولتی خودی بریار دهندر سوریا ده وکا امریکا و روسا در فتنه دانه ده دما في داوية بو عفريني در فتحات دانجرة تركيا كاريبو وان دولتا بكي جيني آستكي إجباورية جو باور بكن جو مترسيل سرسينوري وهي إشلاي بيدا أو بيدا جو غريداي ببككف تشتكي خراب بو إلو روج هنا أو بهانيوي لسر عرضينن هيفياما أو بو أبهانا نمينن وك بيدا دمك دريش وكر الصلاة هندري كردستان سوريا ده كاريبو خبي علاقة بكيج بكك ودروش وقال ورسم وحمود تشتيق وقريداي بكك وبسياستها بكك وبهالوستي بكك قرك راكرانا وبهشتا باوريك تشيبك براستيجي خلقي سورينا كردك سورينا بارتيك سوريا حزك برابانية بر ما في خلقي خدا وملتي خدا خاكا خدا بكي عيني وينا آنها إلو روش التي فرات تشيدبي براستي مترسيك خرابة ترس هيا وخلقي مجي نرحت في واردة هيفياما أو آنها ديساني دولت جي وأمجي كاربن چارەسەری کی ببینش بۆ ئەو مەترسی دەرکەوێت خلاص ئەگەر پەیەدێ خواژ پەکەکێ ڤەکشاند وێنایەن عەبدەڵە ئۆجەڵان و یانژی بشوەیەکی خوا ji پەکەکێ بڕی لە ڕۆژهەڵاتە چەمێ فەراتێ گەلو ئەو گەف وێ وەرن ڕاوەستاندن ئێمە دبژم گەف هەگەر نێن ڕاوەستاندن وێ گەلکی لەواز بن وێ کێم بن وێ هەلوەستا وێ جی نەگرێ بژەم دەولەتا وێ بعربی دبێژن وێ ئەحراجێک بێ تركيا را درباسي دولتك بيت بهاني وتنانا اما تشتيج ما بي ام كاربن بهاني وببرنيك اد دوا ام بيجن تركيا دولتك جيرانه ما هوري ما حيث دو بينجين 6 كيلومتر سينوري هو بشنا برا موان ده هي وام وقت بيجي باوريا ما اوا جو تكليه ما نخوش بن امينو كاربن تبر دواميه بهبره وەک جیران بکەن باشە دەبێت چ ژە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سوورێ چ ژێ تێخواستن کو بکە داکو ئەو گەفیان ئێریش نین بێکانی ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی توجاری نەڕاوەستایە ڤیواریدە و هەر وەختیژی شان دەوێ هەگەر ئاستا پەیوەندیش دەربە دەبن هەگەر ئاستا كوميتا گفتگوی و دیالوگ اطار ائتلاف ده هر دولت روسیا جی بری چند روزا لروسیا جی بون عینی هلوستی نقد کنن ترکیه جی اما امی بردوام بن کاری مجی وک هند زانن و تماشامان و گهداری تجید زانن هلوست اما اشتیانه هلوست اما نه چکداریه هم حس دکن کاری بن اویا بمینی و هیویا مجی اوا لیوگرک جی جعالیه پیدا چه به مراجعه کی بکلی و گره کی بکی جبروی نکاره به خلق مجی کاربن ضغط کی و فشار کی بکن سر عرضه انه نابه عینی ازمونا عفرینه بزیفره و خلق بکن دوی وارده ولا برخدانا سردمه و زانم چه تجاری و زحمه امین کاربن و امین چاربن کاربن هم بری دولتا کوک دولتا تركيا بسكن شرعي وبيوندين خو بپیدیرا کرنه کو او بهانين کو تركيا دبيجا داكوان بهانيان ام بيجن ورن برين ام بيجن خو ج التفجر كردي فجرن وخو ج قنديل ببرن بيوندين و تيكلين و
به پیدیر هبون ئێمە مەتێکلی نەکردە ئێمە هەر لەسەر ڕاگەاندنێ بەێ وەک ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی ئەم بهتر سەر ڕاگەاندنێ وەختیان بەرابەری هەفتوتێن وەختی لە دەڤەرەکی و وەک عەرەب دەبێژن عەبر الوەسیط وەختێک گۆ دیتنێک چێ دەبێ ژە نەکارە ئەم نەقل دکن ڕێوارە ئەvê گۆ خۆدیمان ئەمش ئەمریکیار دەبێژن ئەمش ڕووسار دەبێژن ئەمش هەر کەسێ گوکار بن باندۆرە کوان سەروان هەبێ تەسیرە کوان سەر هەبێ سەر ڕاگەاندنێ ئەم دەبێژن و منەتێ مەژی باش ئاهاگی های دەنگێکی بلند دەنگی خۆ بلند دکێ و دخوازێ گۆ ئەو ئەزمونە ئافرینێ جارێک دووبارە هەلوێستا ئەمریکا مامۆستا چما سستە ئەمریکا دەوڵەتێک خۆدی بەرژەوەندیە ئەمریکا ئەرمانجنوێی سەرەکە هەنە یەک ئارمانجە هەر وەختی شتێوەیە سەرەکە ئەوەن ئێگۆ شەڕێ داعش دکێ ئێگۆ هاتیەش بۆ شەڕێ داعش بکێ شەڕێ تیرۆرێ بکێ تیرۆر ڤەنەگەڕێ نەزیڤڕێ و بەهاجەتی هەنەکە لەسەر عەردێ شەڕێ بکەن ji ber vê yekê gel kewtine ser vê hemûyê re jî tuhmebaz em dibin wek Kurd û Amerîkî ji layê dewleta rejîmê û layîngerê rejîmê wekeno dixwazin cîvcîkirina mafê Kurdan di Rojhilatê Firat û ev jî tiştekî wiha tune ye. باش مامۆستا ئەڤە ڕاستیەکە کو رووسیا خوا ji Efrînê vekşand û rêda Tirkiye eger heye Amerîka heman sînaryoyê li Rojhilatê Çemê Firatê bike û rê bide Tirkiye ku derbasî Rojhilatê Çemê Firatê bibe tiştekî xerab e ême ez dibêjim mevdu Efrîn te got ez jî dibêjim û gelek cara jî min gotiye heger erênîk Rûsî û Amerîkî aynî wextê de neba wê nikarîba derbasî Efrînê bê û aniha jî got erênî nebe bes a got li ba me giring û a herî peywistiya wê heyî em van behana bibirin û em bibêjin evaya tedexuleke şûnê dewletek cîran de evaya nabe evaya qebûl nabe heta got behaneyê wan nebirî tu nikarî vê nabibêjî tu nikarî tedext û fişarê jî bikî tu nikarî van dewletê got anha derfetê jî dinêre tewanbar bikî. Li gor agahiyên me agahiyên arkê ku şandek pile bilind ji PYD ji her yek ji Aldar Xelîl û İlham Ehmed û Enwer Muslim seradana Kurdistanê kirine gelo çi zaneyarên te zêdetir ser wê yekê heye Tu zaniyarê min tune ne ez nizanim çi encamin bes wek em dizanin peye de her tu cara got dext û fişar rapora we jî hat ez jî tekez dikim dext û fişar ser wan tê hez dikin bidin xuyanîkirin yekrêziyê re ne yekewê re ne hêviya me ew e vê carê jî heger hebe dibin girantîk ضماناتن دولî xwediyê biryarê û qerarê karibin bizîvirin û muracaa xwe bikin û lêvegerekî ji xwe re bikin ême em hez dikin ku karibin muracaa xwe bikin û vegerin rêza Kurdî û vegerin hevrêziyê û yekrêziya Kurdî û ji bo em karibin bi hev re rajin baş mamۆsتا pirsa min ya dawî ew e ku divê PYD tevgera Kurdî çi bike da ku ew karasata ku hatî serî Efrînê careke din li Kobanê û Cizîrê dubare nebe ئەو ئاگۆ ئەس دەبێژم دەبێ vەگەڕێ ئەو ئەڕدیک ئەزمونک باش چێکێ حەبسیا بەردێ کاربێ ئۆفیس و ئەف قەدەخەکردنا سیاسەتێ و ژیانە پێدەویە ژیانێ و هەر تشتی ئەوە ئەڕدیکی چێکێ و ئادنجی vەگەڕێ سەفا کوردی هەگەر ڕاست بڕاستیژی هەلوەستاوی کوردیت بن دەماناتن دووەلی کاربێ vêna bikê mumkin heye mero karibê bi hev re destê xwe bidê hevdû mamۆستا pirsêtînî her çende min got pirsa min ya dawî eger heye ene kesê û PYD careke din li hev kom bibin û rekeftinek were imzekirin wek çawa hewlêriyek hewlêr dû dihok ئێمە ez dibêjim heta ew çê bibe gerek tiştên hene berî wêne nemercin em nabînin mercin ewana baweriyê vegerînin wek erebî dibê sîqetê vegerînin hepsiya berdin jiyana siyasî
احسان کاریه بدێنێ دا هەر یەک کار بێ بخوا پێشندانا بکێ ئۆفیسی خۆ درونێ کاری خۆ جوواتی خۆ بکێ ئەو ببێ ئەزمونێک خوناغادرە خوناغادژی ئەم کارن هەورە بکەن هەگەر ڕاست ئەرمانجێ مەتەوا کوردەواری و کوردایەتی بێ و مافێ کووردا بێ و حەقی کووردا پێشە ڕۆژا سووریا دەبێ وجه حسن ترتنه به گام کار بنهب. گلک سپاس بو مامبستا نواف رشید اندام کمیته سیاسی یا پارتی اتحاد کرد لسوریه. گلک سپاس بو مامبستا. هجمارك رخصتين جواكا سيفيل وكاسياتين كرد بلغناميك شاندن جبو هجمارك سروكن جهاني جوان سروكان امريكا وروسيا وامارات ورخصتين ما في مروفاني ناف دولتي كوغهشت حفده اليان دربار روشا كاراساتي يا افينا روجافاي كردستاني هجمارك رخصتين جواكا سيفيل وكاسياتين كرد بلغناميك بلندكرن جبو هجمارك سروكن جهاني جوانجي سروكن امريكا وروسيا وامارات ورخصتين ما في مروفاني ناف دولتي كوغهشت حفده اليان درباری روشا کارساتی یا افرینا روش آبای کردستانه. هر دوی بلگنامه ده وان ریخستن و کسایتی ان کرد گوتن که مافو ارک او هاندانه که وی بلگنامه اماده بکن و تیده فکر خواه درباری روشا کارساتی یا که افرینا روش آبای کردستانه تیده درباست به جدسپیکا شر کود بیست هیوایکان 2018 ده لوی باجاری رودایه کود انجام ده گروپن چکدار درباسی وی باجاری بون. لگور که او بلگنامه اماجه کریه که تاوانین که العفرین روددن جگرتن و رواندن و کشتن و اشکنجدان و بنچاف کرنانه چاری و تکبرن و تالان کرن و دستسر کرن آمال و ملکان و کوچبر کرنانه چاری و ریگرتن لپیش وگر در بدران و گرتن درگه سینوری و بجه کرنا ولاتی نو جهمو دورین من ملانیه لسوریه بمبستا گوهرتنا دیموغرافی دگهن آسته بن پیکرنین یاسای ناف دولتی و تاوانین جنگه و جنوساید و تاوانین دجیم روایتیه. د بردوامیا بلګنامه خود وان رخصتن و کسایتین کرد گوتن کو ولاتین عفرینا روج آبای کردستان راسری زیان مزن هاتن جالیه رژیم اسد و هر وهار و بریا فرسکری یا پیده و نهاجی داگیر کرن و راسری آزارند جوار دکن. هر وها سربار کرن کو عفرین د برکه کردیه و خدا ناسنامه که روشنبیری و جواکیه به تایبت مندی و دیروکی و جهوی جیوسیاسی و جبرویه که بوی آرمانجا داگیر کریه. دداویا بلگنامه خود جی وان رخصتن و کسایتیان گوتن که او بانگ لوان سروک و آلیم پیوندی دار دکن به هیوی و باوریک برچاو که به برپرسیارتی اخوا یا روشتی و یا سایی رابن تاسینورک جوان بن پیکرنان را بدانین او جی تا دما کوگه هشتم بچاره سریه که جکریزا سوریه را بدیتن. پنجی و هشت کسایتیان کردی نافدار دوار سیاست و یاسا و هنر و روشنبیریه ده لسر و بلگنامه امزا کرن هر وها یازدار خستن مرووی ین سیویل. روسیا را گهاند که او هولا لدارخستنا گرک دنیا دانستاندن آسیتانا دکه با مدبونا ولاتین گارانتیدار جه آسیتانا را لی دیار نکر گلو آلین رژیم سوریه و اپوزیسیون سوریه و آماده ببن یا نه. روسیا هولین خواه به هماهنگی لگل ایران و ترکیه جبال دارخستنا گرک دنش دانستاندنان درباره روشا سوریه بگشتی لآسیتانا دداویا و هیویده دکه. وزارت دروی روسیا را گهاند گو وزیر دروی روسیا سرخی لاوروف د پیوندیه که تلفونی ده لگل هفشان خوی ترکی مولود چاوش اوغلو بحثال درخستنا گرک دن یا دانستاندنان لآسیتانا گفتگو کرن. لگوری داخویانی وزارت دروی روسیا
هر دو آلین روسی و ترکی تکزی لسر گرنگیا کاری هفبش جبو به دستخستنا چارەسەریە که جی کریزا سوریه را لگوری بریارن انجمن اولهی ناو دولتی هجمارا 2254 کرن و دیار کرده گو هر دو آلیان بحثا تدابیرن پیویست جبو بسرکفتنا هفدیتنان و به دستخستنا انجامن باش کرن. میدیاین روسی اشکره کرن گو روشا ادلبه و ریکفتنا روسی ترکی جبو پیک آنینا دفرک بیچک و یک جمجارن سرکه ین جوینان بین. هر وها انجامن لوتکه 4 آلی یا کل استانبول دناورا روسیا و ترکیا و آلمانیا و فرنسا هات لدرخستن و السرویجی ور راوستاندن. لیتانها جدر و آلین روسی دیار نکرنه گلوی دا خوازنامش بو آلین اپوزیسیون و رژیم سوریه را ورنشاندن یا نه. گو اگر هیا به تنه ولاتن گرانتیدار اسیتانا را تده آمده ببین لگل نونرن آلین چاودریه ین کرجوینان ده آمده دبن مینا اردن اون توانیه گرتی. بریان هاجی وزیر دروی کازاخستان راگهاند بو گو گرابه یا جوینن اسیتانا ورداویا و مهده یان ددسپیکا هیوا بده ورل درخستن و دیار کر گو بریارا داوی درباره وان جوینان ج آلیه ولاتن گرانتیدار تستاندن. درباره راگهاندنا بردفکا بناو وزارت دروی روسیه ماریا زاخاروفا دما کو گوتیه امریکا کار لگل کردان دکه جبو دامزراندنا دولت که سربخوا لروجهالات سوریه و او یک جدا کرنا روجهالات سوریه جه روش آوای ویه دا انجام دا بار آبوری یا حکومت وی ولاتی گرانتر بویه. نویسکار و شروفکار سیاسی کرد عبدالباسط سیدا گوت کو او راگهاندن تنه هلمتک وشارتنه جه سیاست روسیه. درباری راگهاندنا بردفکا بناوی وزارت دروی روسیه ماریا زاخاروفا دماکو گوت کو امریکا کار لگل کردان دکش بو دامزراندنا دزگهین دولتک کردی و او یک به اشکره کرنا جدا کرنا روجلات سوریه جروج آوای وی بناف کر کود انجام ده و بار آبوری یا حکومتاوی ولاتی گرانتر ببه. نویسکار و شروفکار سیاسی کرد عبدالباسط سیدا گوت کو او راگهاندن تنه هلمتک و شارتنه یا سیاست روسیه را. سیدا گوچی که روسیه جدما به بهانه یا شر ترور درباسی سوریه بویه پاراستنا رژیم دیکه تا برجواندی خوشی بویه که بپاریزه و هزا خواه بجه بکه. سیدا بردوام کرو گوت که دوی کرد هلوستین هریمی و ناو دولتی بشوپینن و ناو مال خواه ریک بخن و تکذکر که دوی پیوندی خواه لگل میدانان اجتماعی سوریه بپاریزن و ببن خودان لوژیک دشروبین خوده. سیدا جمال پرا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه را راگهاند که امریکا تانها استراتیجیک و یا زلال لدوره نینه و تی پیشبینی کرن که لحفگرتنک دناوبرا ترکیه و امریکا در رو بده و واتیا ویه که اوه که امریکا توگاوه ناویجد دی درباسکرنا سینور دانوستاندنان یا لشکری ده لگل پیده. سیدا سربار کر که امریکا دزانی که پیده بسر پکه که ویه و ده همان دمه ده خلاتکش بو گرتنا سه سرکرده یم پله بلند یم پککه ترخانده که و بویه که آواکرنا دولتکه کردی لسوریه جالی امریکا و دور دید. سیدا دیارجی کر که او دزانن که بنگهن آواکرنا دولت لوی دوره نینن و نتنه کرد لوی دوره دجین و هین رژیم لوی دوره بهیزه و الهن دورندی با آوایه که نه اشکره دمینه. بدهان بالبيكرن در حق ميدياكاران ده لسوريا جعلي رژیم اسد و تنكرن جدسبيكا كريزا سوريا د سال 2011 جبر كار ميدياكاران بوگوستنا بوير و توان رژیم اسد در حق ولاتين سوريا ده بدهان بالبيكرن در حق وان ده هاتنه انجام دان. بدهان بالبيكرن در حق روزنامه‌وان و راگهانکاران ده لسوريا جعلي رژیم اسد و تنكرن جه دسپیکا کریزا سوریه د سال 2011 هنده جبرکاری میدیاکاران به و گوهسنا بویر و توان رژیم اسد در حق ولاتین سوری ده بدهان بن پیکرین در حق وان ده هاته کرین لگوری هجمارین کناوندا سوری یا آزادیا روزنامه‌وانان بلگه کریه گوش دسپیکا شورشا سوری و تانها 422 میدیاکار جعالی هفپیمان سوری و روسی جیان خوش دزدانه بهتری وان لگوندوار غوطا و درعابون او دورین که اپراسیون لشکری دنابرا رژیم اسد و اپوزیسیون سوریه ده هاتبون رودان لگور آمارین که رخصنا پیامنرین بیسینور ده سالا 2018 هنده بلگه کریه که ولات سوری ده پلای کم وکو نباشترین ولات عربی ده ازادیا روزنامه‌وانان ده
لسر آستا ولاتên cîhanî di pila 177 de ye. Tura Sûriya mafê mirovan vê derbarê de ragihandiye. Konekemî 682 midyakarên Sûrî ji adara 2011 ve li Sûriyê ku 82 ji sedî ji aliyê rejîma Esed û Rûsyê ve hatine kuştin. Ji aliyê xwe ve Yekîtiya Navdewletî ya Rojnamavanan dê daxuyaniya xwe ya salane de dabûxuya kirin ku rêjeya binpêkkirina li seranserê cîhanê di sala 2017 de berwerderê salên bûrî de kêm bûye. Tenê li Sûriyê berûva jî vê yekê ye ku rêjeya binpêkkirinan berdewam e. Beryaniha jî navenda Sûriyê ji bo azadiya rojnamavanan dê kombinda rojnamavanên Sûrî de daxuyanîk belav kiribû. Têde binpêkkirinên ku rastî mîdyakar dê çarçoveya nîvê yekem de di sala 2018 de daxuya kirin. Kopên cî û yek binpêkirin rastî mîdyakaran hatine û ev rêje kêmtir e ji nîvê yekê ji sala 2017 ku têde 132 binpêkirin hatibûn tomar kirin. Herwiha hejmara bêhtir ji binpêkkirinan di meha adarê de bû 14 binpêkirin û piştre meha mejdarê 10 binpêkirin, meha avdarê 7 binpêkirin û meha nîsanê 6 binpêkirin û rêjeya herî kêm di meha hezêranê de bû 3 binpêkirin. Li gorî heman raportê derbarê rewşên binpêkirinên nîvê yekem ji sala 2018 de 9 kuştin, 24 birîndar û 14 revandin û binçavkirin û binpêkirinek derbarê dezgeheka ragihandinê û 3 binpêkirinên din jî hatin tomar kirin. Li gor parêzgehan ku parêzgeha Helebê 16 binpêkirin, piştre Idlib û gundewarê Şamê 14 binpêkirin û Der'a 4 binpêkirin û li Hems û Hemayê 2 binpêkirin. Li ser asta navdewletî jî damezrandina rawangehek ji bo şopandina tawan û binpêkirinên derheqê rojnamavanan de têkirin hat ragihandin. Li gorî Ajansa Qasîûn ku rêxistina wîlayetên yekgirtî yê perwerdê û çandiniyê UNESCO rawangehek taybet ji bo tûmarkirina tawan û binpêkirinên ku rastî rojnamavanan li seranserê cîhanê belav kir. Li gor ku rêxistina UNICEF dê malpera xwe ya fermî de dabûxuya kirin ku rawangeha nû ya taybet ji bo hemû binpêkirinên raserî rojnamavanan hatiye ji sala 1990 de belge kiriye. Ji bo bimîne wekû bingeheka agahiyên berçav li ser malperên internetê. Li gorî nav û regezname û cihêbûyerê werên belge kirin. û biryare ku ew rewangeh şopandina vekolîn û amadekariyên dadwerî yên ku rastî rojnamavanan hatiye bike. Dê çarçoveya rawestandina diyardeya rêzgarbûna ji tawanan de. Li gorî rêxistinê ku bingeha agahiyên rawangehê taniha 1293 binpêkirin ji sala 1993 û 8 binpêkirin ji destpêka sala 2018 de tomar kirine. Her divê derbarê de UNESCO belav kiribû ku her 4 rojan rojnamavanek yan mîdyakarek jiyana xwe ji dest dide û te kes kir ku heştê ji sedî tawanbar ji sizadanê rêzgar dibin. Ji destpêka şoreşa Sûriye û taweke îro bi sedan û rojnamavan û mîdyakar ji aliyê rejîma Esed ve û aliyên din yê Sûrî hatine kuştin û rastî binpêkirinan tên bê ku tu aliyek parastina jiyana wan li xwe bigire. Hejmarek çalakvanên Sûriye ragihandin ku rejîma Sûriye rêgirî li xelkê kampa Yermûk yên ku dixwazin derbasî kampê bibin dike li gor çalakvanên navborî ku çekdarên rejîmê û milîsên bi ser ve daxwaza moleteke ewlehî û belgehên mal û xaniyan ji bo derbasbûna wan ji bo nava kampa Yermûk dikin. Piştî êrişa rejîmê di 18 Nîsana sala 2018 di ser kampa Yermûk çekdarên rejîmê û milîsên bi ser ve ew kamp bi giştî kontrol kirin û taniha fişarê li ser xelkê kampê dikin. Polîsên Tirkiye ragihandin ku 2 kesên guman li wan tê kirin bi kuştina keça Sûrî Ghîna Abu Saleh girtin û niha lêkolînên taybet di vê warî de têne kirin. Lê taniha regeznameya wan nehatiye diyar kirin. Rêveberiya Ewlehiya Gaziantêpiya Tirkî ragihand gowan du ciwanên tometbar bi kuştina keça Sûrî Ghîna Abu Saleh girtin û niha lêkolînên taybet bi wan re tê kirin. Rêveberiya Ewlehiya Gaziantêp di daxuyaniyeke fermî de diyar kir got yekî ji tometbaran ji dayîkbûyê sala 2001 ye û yê din jî ji dayîkbûyê 2003 ye û te kes kir got niha lêkolîn bi wan re tê kirin lê rêveberiyê regeznameyên wan herdukan diyar nekirin.
نبیل ابو صالح باوی غیناج راگاندن را تکس کربو کو پولیسین ترکیه کسین گومان لسروان هیا گرتنه و اشکره کر گو جوان گو برگرید برکچاوی دکر روشاوی تندرستی نها باشه. بریاد و روژان هندک جدرن خوجهی جی ترکیه راگاندن گو کچا سوریا بناوی غینا ابو صالح یا تمن 23 سالی بکره لسر دست جوانکی ترک هات کشتن. هر لگوری زانیاریان گو جوان ترک دخواست تلفونا و بدزه لیدما گو غینا ابو صالح حولا برگریه کر لسر دست وی جوان ترک هات کشتن. هر وها جوانکی سوری دنجی بریندار بو دماکو هولا آلیکاریا غینا ابو صالح کره گو حواله وی یزان کوه بو. غینا ابو صالح جدایک بوی باجار حلبه یا ولگل مالباتا خوال ترکیه دجی ولزان کوه غازی عنتاب یا ترکی خوندنا خواه بردوام دکره. پشتی وی بویره هجمارک خوندوان سوری و ترکی لزان کوه غازی عنتاب کتن گراوه که ده و کفشاره که لسر آلیم برپرس جبو وکرن آلی کولینه که وی بویره ده و سزادانا کسن تومت باره. هر دوی درباره ده هجمارک ولاتیان سوریه ین کل ترکیه دمینن افکار شرمزار کرن و داخواست کرن گما فوان نه خوارن و سزای که حق لسر وی بویره ورستاندن. افدمکه ترکیه گرنگیه ده کشتنا روزنامه‌وان سعودیه بناوی جمال خاشقجی لوما چاودر پرساویه که دکن گلو ترکیه و گرنگیه بده کشتنا کچا سوری مینا گرنگیه گودانا کشتنا خاشقجی به تایبت گو هردوک جی لسر خاکا ترکیه هاتن رودان. هجمارک کوچبر نه آسایش عالی اولهیه ترکیه هاتن گرتن. میدیاین ترکیه راگاندن کو آسایش بر آفن ترکیه 52 کوچبر نه آسایی دماکو هولدان جنافچه انکنجیکیا ولایت موغلا لبر آفن ترکیه هولدان برف گرفن یونان و بچن گرتن. هر لگوری همان جدران کو او کوچبرین کو هاتنه گرتن نه جوان سوری بون و ین دن رگزنامه عراقی فلسطینی و افغانستانی و ایرانی بون و جبور و بریا کوچبرین ترکیه هاتن و گوهستن. وزارت درفه رژیم سوریه دو نامه شرمزاری آراسته نتوین گرتی و انجمن اولهیه نافدولتی کرن. در داخلینیه که ده وزارت درفه رژیم سوریه درباره ارمانج کردن ولاتین سیویل لباجار هجین لگندوار دیر زوره جعالی بلافرین هفپیمانی نافدولتی یا لدجی داعش دو نامه شرمزاری آراسته نتوین گرتی و انجمن اولهیه نافدولتی کرن. دیده تکس کرد که ارمانجا امریکا جی ایریشن خواه لسر تواهی سوریه او کشتنا هجمارک مزن جی سویل و ایران کرنا جرخانه سوریه و داخواج انجمن اولهیه نافدولتی کرد که با آوائه که بلز دستیوردان بکن جبو راوستاندن ایریشن خواه و کمکجین که تینه انجام دان. روزنامه حریت یا ترکیه راپورتک بلاف کرد. تیدا رژه بلندبون هجمار کمپانین کجالی ولاتین سوریه و د ترکیه ده هاتنه دامزراندن داخویا کرن. راپورتک ترکیه هجمار کمپانین کجالی ولاتین سوری و لترکیه هاتین آوا کرن داخویا کرن. روزنامه حریت یا ترکیه راپورتک درباره زدبون هجمار کمپانین که ولاتین سوری د ترکیه ده آوا کرین بلاف کرد. او تیدا هات خویا کرن که دمها ایلون بوری ده به تایبت لولایت استانبول هجمار وان کمپانیا بلند بون. در راپورتا کجالی دزگاه لیکولین سیاسی و آبورین ترکی یا کوبری دروژان هات خویا کرن که دمها ایلون بوری ده که هجمارا کمپانین کجالی ولاتین سوری و هاتن درست کرن گهشت 163 کمپانیان ده تواهیات ترکیه ده. هر لگور همان راپورته که استانبول هجمارا هری بهتر جو کمپانیان سوریان لخوا گرد که 98 کمپانی تده هنه و پشتیوه ولایت مرسین به 39 کمپانیان و هاتای 11 کمپانیان. و سرمیان کمپانیان که جه دسپیکا سالا بوری ده هاتین درست کرن گهشت 203 میلیون لیره ترکی یان جی 39 میلیون دلارین امریکی. روزنامه هروها دازانین که جه دسپیکا سالا 2011 و نزدیک 7000 کمپانیان جعالی ولاتین سوری ده ترکیه ده هاتن دمزراندن. و در فتاکار جه نزدیک 100,000 کارمند دیره دوان کمپانیان ده هاتا بین کرن. هر لگور اوفیسا کوچبران یا سرب وزارت نافخویی ترکی و که ولاد ترکیه نزدیک 3 میلیون و 600,000 ولاتین سوری لخود گره و ولایت استانبول یا هری کورژه سوریا تیده بلنده که بهتر جی 560,000 پنابر سوری لخود گره.
هر دو وڵاتên Nemsa û Silvaniya destpêşxeriyek derbarê rakirina bombeyên çandî li Sûriyê pêşkêş kirin. Karîn Kinîsal wezîra derve ya Nemsa destpêşxeriyek mirovî hevbeş li gel Silvaniya ji bo rakirina bombeyên çandî li Sûriyê ragihandin. Her li gorî zanyarên ku ev çalakiya hevbeş mirovî ye û ji bo vegera hejmarek bêtir ji penaberên Sûriyê. Kinîsal her wiha diyar kir ku rakirina bombeyên çandî girîng e ji bo ku penaberên Sûriyê bikaribin bi aramî vegerin ser mal û milkên xwe. Şandek ji Partiya Yekîtiya Kurd li Sûriyê seredana mezara Nemir General Mila Mustafa Barzanî li devera Barzan kirin. Şanda Yekîtî ji her yek ji Süleyman Oso, Muhammed Mustafa, Nawaf Reşîd, Hasan Cib, Abdülîlah Oci, İsmail Reşîd û hejmarek endamên rexistina hewlêrê ya Partiya Yekîtî pêk dihat. Şanda Yekîtî ji aliyê berpirsê mezarê Nemiran Xelat Barzanî hate pêşwazî kirin û hejmarek gotin ji aliyê Xelat Barzanî û Süleyman Oso hatin pêşkêş kirin. Têde behsa Barzaniyê Nemir û qehremanî û rêbaza wî û rola wî di dîroka Kurdan de hate kirin. Siva duşemê 12 meha yazdan 3 sal ser şehîdbûna du şehîdên pêşmergeyên roj li şerê Şengalê yê dijî Daişa terorîst derbas dibin. Her wiha 2 sal li ser şehîdbûna 4 pêşmerge û mulazimên leşkerên roj li beriya bendava Musilê li dijî heman rêxistina terorîst derbas dibin. Di sala 2015 de her du şehîdên pêşmergeyên roj Şêrzad Mihemed Masûm û Ahmed Bozan Qoco li beriya Kolat ya li Şengalê di şerê rûbirûbûna rêxistina Daişa terorîst de şehîd bûn. Her wiha şehîdên leşkerê roj mulazim Mewlûd Riyad û mulazim Sîpan Yusef Sîno û mulazim Atûf Tahir û Kemiran Salaheddîn Husso li beriya bendava Musilê li dijî heman rêxistina terorîst û di ber parastina xaka Kurdistanê de şehîd bûn. Ciwanekî nûhatî xelkê Efrîna Rojavayê Kurdistanê bi navê Mihemed Menan temen 11 salî ye û niha li welatê Yûnanê dijî karê hunerî dike û xewna wî ku bighe Rojavayê Ewropayê û bibe stêreka cîhanî di jiyana hunerî de. Ji sirişta Efrîna rengîn û xomxoma çemên wê ji reseniya dengêsaz û bilûra Kurdî goşdarê zeytûnan vejîn dibe. Ciwanekê nûhatî ciwaniya Efrînê bi dengê xwe dixemilîne. محمد منان تمن 11 سالî ebxwe xelkê Efrînê yê Rojavayê Kurdistanê ye. Niha jî li welatê Yûnanê dimîne. Tevî temenî wî yê biçûk lêkarî dengê xwe di dilê hemû hezkirîn xwe de bihêztir bike û dibîne ku hunera stran tê wekû awayekê da ku hunermend biriya wê karibe deng û hestê xwe bi daxuya kirin. صالي بين الناس بالموسيقى كر وعبيد صالي من جي من الناس بالسرانة كري ومن قالك الموسيقى حزد كر مخو بيش خس مخو بردفام كر ومن قالك ستران قوتن واكستراني مامستا شوار دجوار واكستراني مامستا سيدا برنشيك واكستراني مامستا شوان پروار من قالك ستران قوتن محەممەد جî wekû her penaberekî rastî gelek zehmetiyan hat lê hewildanê xwe dide da ku bimîne berdewam di hunera xwe de û dibêje ku tevî rewşawiya zehmet di rûpelên mîdya civakî de gelek stranên xwe belav kirin. وطبعا بريا فيسبوكي بريا انستغرامي بريا يوتيوبي مخا بيش خست
خاركاس ناس كرم كيف خاركيش براهات وأبي 2 سال من جي أج عفرني در ختمن ما وعي دخل ما قالك سخن تديد أم هاتن تركيا جان قالك للزوربين وأم هاتن يوناني أم مجبورتمنا مر يوناني از نهال يوناني ما وإن شاء الله ستران خوش عمي تشيكن وعمي خواه بيشخن وعمي خواه بردوام بكن وإن شاء الله قدامك دنجي أمي هرن ألمانيا ريا موسيقى قالك الورهاية هجمارك ستران و کلیپین جور بجور مینا جواکی و نتوی و اوینی تومار کرن. لی پشتی دورکتنا وی جوالات خو هجمارك ستران سرباجار خوی عفرینه و غریبی جی گوتن. داخوازا محمد جیدمینه کو کاربه هنر خو بآواین اکادمی لولاتین اروپای پیش بخه و ببسترکک جهانی ده جیانا هنری ده. بله تماشاوان هجاب وی آوای هم گشتن داویا بولتان اخوا دوباره سرنوچه امی بیراوه بینن. آلدار خلیل و الهام احمد و انور مسلم لچاره خلاصبون جکفین ترکیه دگرن اشبوه مبسته تفگر دکن و بر خودانه قندیله. دو تقین لباجار بابه هاتن رودان و ده انجام ده هجمارک ولاتیین سیفیل بریندار بون. روسيا هولا لدارخستنا قرك نوج جيفين آسيتانا دكا وعبد الباسط سيدة برصفة روسيا ددا بدهان بالبيكرن در حق ميدياكاران دا للسوريا جعالي رجيم أسد فهاتنا كرن وهين جي بردوامن هر شاد و بختور بن